Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 385 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en die Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 385, die bondgenote, Surah 33, Surah Al-Ahzab, also known as the clans or the confederates, right? Die bondgenote, afdeling 1 van hoofstuk nummer 33, 'n geestelike en liggaamlike verwantskap. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. O profeet, wees bewus van Allah en gehoorsaam nie die ongelowiges en heiligelaars nie. Waarlik Allah is alleswetend, allerwys en volg wat U hier aan U geopenbaar het. Voorwaar Allah is altyd bewus van wat julle doen. En vertrou op Allah. Allah is as beskermer voldoende. Allah het vir geen man twee harte in sy binneste gemaak nie. Ook het hy nie van julle vroue vir wie julle die zihar verstoot. Wat is die zihar? Om te sê, U is vir my soos die rug van my moeder. Dit was die ancient cultural tradition van die Arabiese, né? En dit is no longer valid, né? Vir wie julle deur zihar verstoot, julle moeders gemaak nie. Ook het hy nie van aangenome seuns vir julle ware seuns gemaak nie. Dit is slegs woorde wat uit julle monde kom. En Allah spreek die waarheid en hy wys die weg. En die weg is wat? Mense weer? Dit is die Sirat al-Mustaqim. Dit is die GPS coordinates. Die Koran is die GPS coordinates van die Sirat al-Mustaqim, die regte pad, né? Noem hulle op die name van hulle vaders, want dit is beter in die oë van Allah. Maar as julle nie hulle vaders ken nie, dan is hulle julle broers in die geloof en julle vriende. En dan rus geen skuld op julle as julle vergis het nie, maar wel as julle dit in julle harte voorgeneem het, en Allah is altyd vergewensgesind, genadevol. Right, and there we know just a very brief, very quick look. Nabi sallallahu alayhi wasallam, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam had a slave given to him by his beloved wife Khadija radiallahu anha, but Nabi sallallahu alayhi wasallam freed the slave and made him his adopted son. And then he was then known as Zayd ibn Muhammad, right? Zayd, the son of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But when this verse was revealed, then he was no longer known as Zayd, the son of Muhammad, but he was known by his original name, Zayd ibn Haritha. That was his original biological father's name. So then he was known as Zayd bin Haritha. And then when his son was born, his son was known as Usama bin Zayd bin Haritha, right? So that's how it goes, son of so and so, right? So this verse said that it's only your biological children that can have your name, right? Die profeet staan nader aan die gelowiges as hulle self. En sy eggenotes is vir hulle soos moeders. So the wives of the Nabi sallallahu alaihi wasallam is the mothers of the believers, al-Mu'mineen, right? En bloedverwante is in die oë van Allah nader aan mekaar as ander gelowiges en diegene wat uit Makka gevlug het, tensy julle jul vriende 'n weldaad bewys. Dit is in die boek neergeskryf. En toe
En toe ons met die profete 'n verbond gesluit het met u. Wie is u? U is Mohammed. En toe het ons met die profete 'n verbond gesluit het met u Mohammed en met Noah en Abraham en Moses en Jesus, die seun en Jesus die seun van Maria, het ons 'n regte verbond gesluit sodat hy die opregtes oor hulle waarheid kan ondervra. En vir die ongelowiges het hy 'n pynlike straf voorberei. Join me in the next episode as we continue with the Aylaha Quran. Alhamdulillah.